Hakwe pat kaliang, nakaliang ka Maulong Polling Booth, Riboy District, henin ka sengi kala pelong ya ka program pan pukup burom ya UMLA ka nongpo konsonsi uba Meral Bonds im. Hakaba ka parti kongres kalala banyo hadu sauspa lai pun revote nakane ka polling booth. Hakane ka jimpukup burom yaute UMLA lai don langru daki nong elam ka parti kongres mat kiri urang ba jong ka parti bakum juru nakasnong Maulong tarlen Maulong sapngi nong thmai dong perdi kibala pempau ya kejengkemen banyo yo MLA dauba Meral Bonds im. Habakran hakate gasngi kumu kongsan uba Meral Bond ula pempau ya kejeng sokmen ke bakrau marban ai ka burom syakipai ba kanongpo konsonsi kibala penjob dan burom yu hakane ka election MLA ka badang sudem badan airu ya ka jengero ya ka Maulong polling booth kabala yo nam tam hakajeng yo bun vote. Ula pempau ru baudon sibun kejeng angnut baun pendep hakane ka kenti hadin bakipai ba kila ibet yu ban simti ya ka lengkor kum unong mikmat hakaba ula kular hakapor ya lap election nadu kisurok ka pule ka puthi ka kot ka khia ka rep karyang bat kiwe kijing nokam jing paiba bat karoi ka par hapo ka konsonsi bat ka dong ribhoi hi barok away mat ban budin ya kidin jat jong Dr. Didi Lapang Chief Minister barim jong ka Jela Meghalaya bat ubaderu UMLA barim jong ka nongpo konsonsi ula ongru ba kajing angnut bat kamat ba kongsan kalong ban kentiu kerdano ya ka Ribhoi College Shaka College Sorkar ba kumjuru banwanra ya ka Northern Ribhoi College kabadei ka mati bala angnut ban pendep dau Dr. Didi Lapang hadin baladep mantit ya kajaka nakabenta kabit kabyang kisamla pule ka dong Ribhoi District bat kularu ban penpek kerpang ya kinong rep bat kakot yakya kadi gawe na ki election kiba tip pi tu kanos nak chik nak ditha hanga ade ka khlut yo mo kongres ban malai barok ye kren gumta kiba bun nei kendu ye ki perlok MLA yang kini kisgi kiba po agentia Yong ba aring ke kerten yung film yang slow soal election. Sengap orang tertik yung ki. Kemudian job bi. Tertik yung bi sengap re. Sawa tanggal leer yung UDP bagi NPP yung ki. Tong magini baro. Kini kijing bubet kijung play try kendra. Buladep pan bubet. Ikini paharo. Kebal pelong ya imahe Dr. Didi Lapang ex MLA Badan Burom jungi. Ibadan gebenta sibun ban no senyang ya kajing jok di junga ngalong gumne kumbang ngalong imahe Lapang idon sibun gebenta ban train alende wat lada idon hapdeng kajing bombot bomkyak aswa election dari iklem somthan wat hapdeng katu gesni ke kendai tarik kajong February dan kenmau kajing alang gabangi perlong umden kereli wat hapdeng kajing bompat klan imahe na Delhi one way itu rally omden ya ajing keren daga basyong ban apil ban kerpan ya ki baik ba jong nongpo anusi bakin kersan yaukan di kongres ha ketuk election ha ka apnyu dari komite de gobut itu na kabenta isnong isurok dong isurok lenek ki jakarep bat kerta kerter kasyong api kada kerpat irang basyong baro ibran honi apo ga position pi boro saurang besnong ba state krisnong ba state member ba ki non tre jong e ka parti ngine tre ka kinong tre jong polling booth kinong tre jong primary unit ro de go hi ki ban ID booth ki ban I sim ya nga but ngin le e ka ta ba kon ta te bagara kerpa de kini kinong elam ro namar ba sarkar ka itu e kirang besnong namar ka tang surkumen ba boro samut kirang besnong ide gi beran ban ni tre ban ni ngi scam ba kani ga dong ka shlong ga jumpi tamang ba pernah ni ku isni ngina ikran ya ka subject ha ka bidai ba ka madan kaniru ka badam ni ka na persang benti mahagani swa ka prestri union kala aban penlong kumni tenre la khamslem ba kinang elam balang ngelam song kam swa ngai ju ikran kompanio e ga ka komandan galong de ka pongsan galong ba din persang ban penio e ga ka lagari negara Islam, lagari negara balang, karena hukum tang mahamulong darun kam bandon gawe kemadan gawe. Marlas tidak sejisim de hanu jilong jingseng, ia tak tahu. Hanu jilong. Kam Islam juga bukan orang bak kanan dia hamulong. Tinggal perkat nakam tak kataru, tengah bu ikan yang lebih, nakaliang di tengah ngalong bolak loi, berharap nakam tangin punyo, ia kemadan gawe biang.
buat perlong MLA bagong ni lala betik dan mentala penjok li gitu. Kecong salang pi ban air gitu kan. Kalau ada air di dekat ada kelakut kan saya. Dia gitu kan fi subha ban singkia ban penyo ban nakalian pun nak penyo yang Ramadan. Ka peka nak ka om tang ji seng. Yui di kami ikut sama gini ni lekai. Nak por di school gini perlong sport. Iran cibun gitu mentoi. Bengala penyo kan ngai kinong elam senong. Yang balang berok berfisum haban pet ya kini bangin la benyo ya Ramadan garugiang. Kami kumunong nikmat kawai naki mat kibai la persang bertrain na kapor kade berkentiu ya kapule kaputi om tang hanong po otensi dah kibai de kijaka kibai de konsumsi ru bat hagane kapor kumbong mehe ola kren na kamenta kanoden Ribohoi College kabaniyeng hangti apo umden area. Kajaka kabalade bandon bagi nang budin manta gaji kun nakalyang jawab emeli tolong baka Ribohoi College kede banyo swa ka full fledged government college lane ke community college ko bagi khot. Katanga martin manong markladon hapo ka provision hapo ko budget jong sarkar jela bagi nang song session manta kladon daladi ngayo punya keren panggane bangim ardatin baka Ribohoi College kentiu no eka sya ke government college lani community college ko kaju kum government college kabar kalong ban pensuk i kimi kipang lejukan swa election ba pinlait ban lut ka bai wai ying anong po ban lait ka bai kali bai let bai wan nam tagi khon ikse wijung pi kin pas ya degree na umden kala kam pensuk sibun yo be cangit nang step belum misalnya ni deh magadang jan nomor kata ngim ardatin barong kuba pi pila kersan nah bilang jong acim kia bagani ke degree college kan yang amden area apo jong kata ki higher secondary kidei bandon haman la ki snong ki bala khamhe mla bantung higher secondary hamal deka kamjem ni sarkar ban ai ki jingera ki granin e ya ki school di beper kama managani dan keli apa assembly ru dan keli ong magidon em ka plan na yang jauh sarkar ban ai ki jingrap na kam ta higher secondary ki baseng tumai kidong ong ya manta sibun ngimpat la andai tangkat tu ban ni ka jingkhun na kalyang ga jongaru kumemeli kalong ba hangi hamolong lani umseken ki snong ki bala kham he ki bala dan kam bandon ya higher secondary school ban persuk bagi kun diksi bidungpi pin pas ya ka 11 12 napo snong goti tang baga pokongsan galong ba pisau ban kenmau adu ki nang snong adu ki managing committee adu ki rangba no yalam kinong snong ba pin sau ban ai ki ko mon ki gadiang ni kamut batang mga kwa mga nla ban penlong de ha gaju korkom ha thap ti thap yang sawar ka beratur ya thap kan sawar gidan kam meeting trilang na yang di board nang nagi managing committee nagi balang nagi longying longsem gidan gi khat ke bila saya por badang sang nang kong warhab ban yes nyang nagi longying ini jule bun di sedang gile kompa nyang mar sipo mar arpo mar tan po mar sispa gidan gesnya ban krisyan ngi nang kai aga por ga sedang Engkau ngapil hiru, kumirong coklang baro, bah abang kinong elam jung pi gialam, hisung bahaban ye keli kan persuk yang aku MLA ban ai gijingerap enam gidon gijing terilang bangin yo yang dikapule putih di Bobiang.